Menteri rang bak du kari Narendra Modi ba ajengkren ha ka jingalang baningkong jong ke NDMA Parliamentary Party mentakasngi ula kentu yaki dukot jong ke NDA ban but yaki kendon jong ke parlimen bat ban bat yaki nongrim jong ke sinsar khadar bat ban pen i yaki jinglong ke babha. Menteri ki kampo yang jong ke sarkar pedang Amit Shah uloong bakilai teliki ain thembai ki balas sedang ban pentrai kam nadu hinen kasngi kin dalam ya karukom bisar ka bahok kat kum kejuk mentang. Kayeng kasyari bah klik duk jong ke United States of America kala rai baki presiden ba menshwa Kim Day ban Shah hapok kajing token. Ka Indian Meteorological Department kala penmi ya kajing maham bakandon kajing tiar ulap ba ha Uttarakhand Assam bat Meghalaya mentakasngi. Ha ka lumpung ya lempan ke India kala poi ha kekerdan ke bahaluar kajing ilakai under 23 jong ke lumpung Asian Wrestling Championship Rajar Alpsa ha Aman Jordan.